whawhelo i atu le mai mo whawhonga si tātou atunu. Le atunu e pele le loto mana nganga Samoa. Ma lorso i whumanuia nei whai ngarasu. O lea ua tawa fiafi Amerika. A le whawa unine o tātou pokalame masani le TV Samoa. O le tautua mo oe whai pea. Vai aso tai tasi. Ina ua 5 minute te eleono le tawa fiafi o ma namba fo ngā ruenga. Te tonu fo e roa whaawau pea ngā ruenga. Anisi atunu, ia wa SS o tātou taimi. Ia awhai o e whenga ruenga nā nei. O le pō, ia. Talo le tue pui marutia. Una awalofa. Ia whenga e mga ruenga. Ma lore so i whumanuia le atunu pele. Tātou te maam tina mātutua. Ia, e masi fo i pa io lau whenga ruenga. Whia lava se vanga ne lau langi o roe. Ma ua mairu tātou pokalami. Whia lava loto male nganga e whawhi loai. Ia, tātou pokalami le so mo fo lewa noa tātou te whaso ai. Ia, male tamai Tala ia langi ke soma. Ia, whapea fo ile whasoa le to whaia le au whaamuria. Senati lole. Ia, mai Australia tasi fo tamai tai ua lo te pōserilo le tau ilor senga le tui manua fo ile whasoa fo ia le tina. Ia, o le tamai tai ia senati ile tulanga fo ile o le sa avea fo ima whaipule o Nisila. Tono le whenga malo Nisila. Ia, au lo whenga luenga soani tele. Ia i nisi fo o vaenga o tātou Pasifika. Ia e le ngate Samoa ia Pasifika atoa. Especially women rights. So, ia maura manoa tātou te whasoa ai male. Te matai ia senati. O tō whaia le au whaamuria. Ia le vaenga ni aso o tātou pokalame. Nema whauna whaangaroinga o tātou mātua. Ia o tina matama o loko pātau toria i mauta ngase ngase. Ni nei vaenga le aso. Pokalame lea ma le whaingoina o le asia singa i mauta ngase ngase. Le ngata i o tātou mātua. Ia, ko le au mātutua. Ia, e maise o alu ma whanau. Ia, pese le whietaina. Mori ero whaanga mo o tō malama. We'll be back after this. Mom, please. Don't watch it without me. Okay.
te whatalo whatu I lau fionga I le tamaitatu Tala. Langi ma lor sai fu manuia. O fionga le tausala o le prestene fo o tato mire Samoa. Ma lor fo lau fo le nei aso fi amunga luenga. Ia so fu manuia tula epa. Ia tau whai I se maloa I di ia le lofo yoga. Whai fu tatu au ia mai le nei a. Le nei aso. Whatalo whatu fo I tato pa anga ia mesa fo I maru le atu. Ia o whai ona maua mai le tako kalame le nei fo ia wa uri mata mo fui Samoa ne. Ara whaftai. Nau tau fesili atu apo amare tau anau e sau no mai o lae. Mata mo fie Samoa. Ai a si vevela le. E tau le asu. E te mie. Kapena ia. E vevela ama. Pakimu temi a te apawa I se tangi. Langi ia whamon mole lava war whafonga le tato atunu. Te amai ase o tonga o tato Faamasinoga le nei aso mana whalolo whamon mole. Ia, na no whaktai I o te lore. O se tasu mo o mata uporo o turi mata I te le tato o au wha. O ai o te tato o au wha mata o kuri nei le sunga ia. O pari I sia whitiao. Mai tau mai wa. Pasi umi o whanga solo I o mata o. O ana mawhila le sa te tau o na whiloa I ei le Faamasinoga. Ia maswala upireli ko te hoi e mai whomai. Tau mai le vai asu ko te pētato pōkalame sata hiari ko te whomai mai nai Hawaii. Ia peitai o na whiwhailo I le lo ia pāli. Ia na o le tasi lamele li ko te leo lo I lima Faamasinoga le whina whamau ia lo ia li tua leo leo. Na o le li ko te le lua awhe ia I tu lau. 2,000 pages. Le li poti la le manitanga gana so I whoma le roi nei tu pata sia I koi I whamau mai nisi ko I whoma I taka pena o na fia ia e sunga ia pare ia postia. Ai o le li poti o lo takia, o le li poti le mai kowa ia mai tau koi o leo lo kaulia I lema tau. Ia o lema tau sanga o maui na I Hawaii ia tena le koi na I Amerika. O lela na mafuai na toi tu watu le talasanga le lo ia te pionga ia nasa I nisa. O se a hunei. O se vai tevi se toi tautari ai pe o maile li po Chile mai Hawaii. E le te ena la ele tua leo le talasanga. Ia ai pe na ia se mau po ele mai la fionga le Faamasino. Le fionga le fionga I goma a amikolosa goma. Ona ua vanga au sole matau. Ela na ia fatu masau noa yana. Ele toi fia mana o vala au sor mata o nei o tau na ia se tu la no koila whanga solo. Mai tau mai o le masina o le te ia papali I muli ia mai ono. Na o le ua mai a fata uto o le masina o kuso tau Sunday. Tino ile ilo o mau o le tau. Ai le na mai o fata o wina Faamasino. O le tani le tu leo. Ili pochi le talia mai as. Obo. Lo o le tu tu pai na wa no e tasina o le ala no o o tu mai tu tu o le ta. Se ia talia ia li pochi le mai fogo. Ya so lus ko o le la sita le. Le tu na o le na ta o le tu ai na te pide. Le va o le pochi pa si masa. Now I'm to talk with the focus of the campus of the people. I tell my or the story of the local young or the old young of the island or the young not of my young to put there. The young or the facility to not over there. And the young or the local young to do the windows and then I'm not young or put it okay, sia ia le ia le moiana sempre que tu nesse tu não pode assim nem eu só chama ele está no país chama e sai ele mandado eu a gente ele para já só não ele para o está tu para tu não tem já e a tu não ia já e a para igual foi mas você pode estar se mais se tu não está ia tu la mo ko ele o le tele o le lo fonio ia ni se ko ia toma sa yo toma ia na o no vela ia na o ia na pa sa na fio
Wow. Mangi. Paftai. Langole tau fale tonu mai le connection. Ia a fatop top pato of sili famun mole lang ya war fafung. Ole na famanino le laulio le mali to le ese sengo na murianga na ole to pisa lunga wa piforinga. O tele foi mori mau fe ese se. Ale no fa long pe ya na famanino le laulio le mali to le ese sengo lo na murianga. In fact e ringi murianga pe sawa ia male tunga le mista ya fa ma venga titi tafua. Sei so no le venga langi famun mori.
No, tupu lo fala vela na afia I Paloma vaenga. Fama vai lo fama ia Paloma vaenga mai luna tulanga o le minista. Le se mena tupu na tupu lo fala vela step down lo ma Paloma vaenga. O le whaatuta la ia la auli. Ono o le whapea mai lato. Ana whapea e whaatino la auli le tūranga le o le mongolia lo e morianga o le ana minista. Pama vai mai lo malona tuwhinga minista. E le eise pisa I ona tūrai mai. E taila e peo a vele umi ona tosu la auli o le tūranga lea. E maa fuai ona whai mai a whamatalanga ma Samoanga tuwhinga tangata. E tūranga o peo a kompea ai la le mesa tatauna whai la auli. Le mele wa whaatino le Paloma vaenga. O le se sena la na whamanina la auli. O le whaalawelawe na tupu ia te ia. E le iai ni whaama o ninga le te minei. O lo o ta lia le Faamasinoga. E ilo ai. Pe whaamaunia. Pe le whaamaunia whaia ia morianga. Ai o le morianga le na moria I Paloma vaenga. O le mea na tupu. O iai physical evidence. O le wa wha ina le tangata. Whamanu e ina le tangata. Masata o fia fo I le mautanga se ile. I matotua. O le e sena la na o morianga mal matulanga. E morianga. O le morianga la auli le whaamaunia. Fo ile le te minei luma Faamasinoga. O le morianga. I whapena fo ile morianga whaatanga ia. Paloma vaenga e ui ele whaamaunia luma Faamasinoga. Ia lena ele physical evidence o le mea na tupu Yes. makua tupu. Yes. O vaenga la ia ta sila ia la auli le mafuai o na tali la auli whapena ma whaasino ma whaamanino mai I lona manatu le e senga o le morianga ma le mafuanga na mafue po I ona le whaamawai o na whai mai ia la auli. Ana whaapea whaamawai le temine wa tamia ina le whaamaunia olon na morianga. Ai pe tai o le mele na whaatino whaamawai o le mea tatau o no lau o tupu le whaamawelawe. E o lo tele lava pisanga I luna fo e nama ta o ia o tali o na me o lumo Faamasinoga. Tato tali ai ia le aso fa wal masina fo le fa ye Faamasinoga. Sunga ia na au ia mai lato umolo moli ai. O tianga ne fa mafua mai lava I le. Pala de lave le na tula mai le mo ia aperila. Au aperila I le lua fe lua tasi. Na tu wai o le fa to no tau sanga e le masisu moli. I le whaamawelawe. O le se tūlanga sa sila ia. O le tūlanga whaile o le milo ino whaamatalanga. Ia. O no le pau noa toi rupe. E pei ua wawe o na apo matalia mo e tangatahu. Ia whaamatalanga milo po twisted information. Mai tali tonu toi rupe. E a mata mai lawa tu tonu o le pale mene o na milo whaamatalanga. Sawa I tua e o lava e kare sia ia malpasenga fo tustala na o lava e sa noanga toi rupe. O le tūranga na o lo iai wapawe o na apo tangata ia whaamatalanga le sao. Ua vea ma whaamatalanga sao. Tai langi. Mai tau lunga apia fōringa le ua whaarifo I le whinangalo le tai le tuangai. I le mea alofa pēle le sister act nga ave le vaenga fast. Tua sala wafe. Ua whaari el whinangalo tu la epa e tamtu e whafoi. Any reason ko le ale mafuanga? Tau le lei lava. Ua mai o na taunoa ia tu la epa le tūranga na te whafoi le tupe tangata. Taxpayers. Ia mai tau mai foi o le tupe le na o le mea alofa le. Ale sister ki le fast. Tūranga whapua na. Ai ele mama o tune la matanga tau sama. Sa whai ele na no ngā tupe ale sister. Ile whale tupe. Fo ile pole tatou whala po tuko tongo. O te ngā tupe pati mo tanga te whainga venga le nupi wha. E te fumi tono mili o na la ta la le no ngā tupe ale. Ale sister na whai e wa. O mai e pola ka wha matu iai. Ia le whala i ele ka tenunga ele ngata la ele tai o le HRPP. Ale toa tele o tangata. Te so le te wa te rio pe ho loan mai ele sister le tupe mai tangata whainga wenga ratunu. Ona o mai le toi ave wha mea rufa I se vai no wha. Whai. O inana le pe e te leila le nguru le atunu. Wa ye fula matana ma saunoanga whapea. O te tau na toi whafo tupe tangata. Wa tisa taxpayers money le wālunga I. Ona no ngā tupe la le na mai le sister. Lela yele manatu whapea. O le sister loan mai o mai le toi ave wha mea rufa I. Ia le na tali I a se tasi ko o sui o le kāle sia.
tūlanga whape Elena o le whāsua pe isa la tunu no ngā tope. Ia pe tai o le mai tau atu fo I whaamaumau I tau sanga o tuanai. Sa iei fole vai ngā tupe na momoli le I tau ki nā fo I vai tau o le teimile na o tūlai mai le tūlanga fo I o le misia le Samoa. So o le lai tali tonu le tō tele. O se tupe lana ala ngā tatau le tupe nā tu le māro le nā tele. O le māro fo I le sa te mina vivesi le misela ia pe tai o le pe ia tangia I le tuina mai o le tupele wa ave le fasi le temile I fole wa ave tūlanga whapoti wa wha ave fole le e fitofani I stape nanga fole le vaena whai ia na benino la rosa noanga le suyo le talesia ia o tupene fitofani e tele lato aseta ia ele ngate nei Samoa ia fa pena ia tu no mau ela o inale te ngele anga I mai le tupe nei fo ringa mai ele o a fa ina le se le ni sa no no mai le nuki fa le la to lava tupe fo ile mai la to aseta ia ai mai ta wat fo I sa no anga ma mau le to tele le tu no ia la to tele tali ina le tu la ono le fito to lava le mele le no no mai le sku no miliona mai nuki fa ia fai ole fa me alo ko le tu la I mai le o tolu nei vai ya so tawai ia lo ngulu ia la to tele le tele na le sister ia a to no ese temi tau no fa manino le nei mai le sister ko le a to no le la to po ai ia manino la to sanoa ele fo la to fo ai vai na fa fai ele fo le fo ai fa la to tonga ele fo ai so o sea nga maru tu lai mai Tailangi o le ana na whaalia manino le te teifono le nupi wha le topa ia panoa. E pokalame ana le la e po anafi e me wa pena ka manino e vaenga nei ia malamalama le tunu ai whaftai lau whaasoa le asu. E isi si me e na le tapa manino le ako nei ele teifono le nupi wha ia aile o e pera sa ngoto e lupe I fonotanga le matustala e wa ai o fie tangata na apo tala I lungo social media o le ala vale le pata o ngai kwatu wa babe lava na apo tangata I ka matalanga fo I lungo o le social ai tale le wa mai o ka manino e te fono na tulanga Tailangi e isi si me te fia whaasoa ai langi mo le whafonga ratunu. Deo terminei la voy a leer y fue mato para mene mai lo ele o mautinoa o a pe no falla ya se tasi na mata sala ai ko tanga fo ya le fat mo la tu sala o la fala ono le wo polo kai le telo tu la ono ai mai se la ba yo fenga pa no to sang fo ale wo polo ka le pele tu la no le o se fu pasende ya mai pa no to mai tanga mai fa fo le pa no to sang fo o lela ia tau sia ia vave ona foni ona mo se fo le matau ato usule fono usu le atu o va pautar vai na tau no o mai e o a fe e ona fa ia o simitele na o a fe to fa ia le pale mele a dele o tau foi lá le pale mio o tengo terminei ona fa se fo anga ile fo tu langa yo vai o te silinga o tu lai mai terminei Paftai langi le whasoa mai fo nei aso tato tala mai Samoa war whafonga la tunu ia tatonu e said maros fo le vai aso mo sta manua whasoa ai ai whaftai teren ma fito mai I manuia rawa to enga le vai aso ia whaasai fo langi whaasai fo alo lava no Samoa o a whai whamanatulo was whanau ia o le tele yo asfana ulo mori mai lo fa anga lungo le tato pokalame ina nei fo yas ya o le aso na fin fa mana tu aile aso soi fu ole ma to tama fa de nganga le sunga le fa fenga inga to ina ya makirusa por san ya o fa ton fo yo le tanga runga ya Amerika ya o to ina yo pulenga sote ato elona pitchful to sanga ole surprise na fa ile per tua ma na yonalo ai mas foi pa io ainga pa te ia ile ka le sia nafi ia mas foi sunga to ina ia sa o foi lango no fia ma via ile tua
Ia ona le mafutanga ile aso nafi mo le atu le nganga whaafitai fo ile fionga atoro papa. Ia marwhaitua. Ai mese pa yo ainga. Ia mese altina o ngā ruenga. Ona o le surprise fo ile aso nafi. Manai whanau. Pitchful tau sanga. Manuia lo aso soifua tama. Ia ang leile atua te whaapopolis tau sanga stele. O lo soifua. Ia wale lua balawina. Ia mese o tātu mafutanga whare kāre sia. O vaso kan tia nei na pailonga ile ono sfuta sanga o le soifua o le sunga ile pa fengenga toina le aunga tanbasa o le pulenga tu tonu sunga toina ya le aunga tanbasa pailonga ina ile weekend nga tia nei ya pa ftai le tua wa o dia foi le telo tau sanga soifua ya mese foi le nanga le ona le ngai male balawina. Yes, tono se mato mtanga. Wenga, manuia lo waso soifua, sunga to ina leo nga, ya ole tua, na te whapopolista o sanga stele, a wanga wenga whenga yai. Ole sile as whanau, ole pamunia as whanau le sunga, ya no ese, ya marwharitua, ya yupita, ole wingalo tala foile, o nono, tusa o neilas whanau sunga no ese. Ia leso so ailas whanau no la whatua. Special Ia o le whamoni atu luas whanau no ese man whatua ia upita. Ia ngan lepo ile tua. Talo ile tua whapopoli stau sanga stele. Wani stau sanga stele lua maftanga. Pa umi aine nei o langa. Ia mese o maftanga ma whanau ma. Ainga. Happy birthday to you both. Ole as soifua ole tina ya fatua ya koko, fatua sunga le wao ya lominga seu. Ya na whailonga iluna soifua fo le vayaso te nei. Manu yelo waso soifua koko. Happy birthday to you. You know, I want to wish my grandkid, my Malia Pora, happy birthday. She's just turned 10 years old last week. Happy birthday, Malia. Papa loves you. And also, happy birthday to the youngest member of my family, our family. Yeah, she just turned 1 year last week. Baby Ellie, yeah, Amaraya, Talawati. Love you, baby. Love you both. Happy birthday to you. Yeah. Last but not least, my man, my nephew, Liki Rotsano. Nuyelo was soifua. Yeah. Faftai fo ile to anga fai pesel tatu e kalesia. Pa popo ale to tau sanga tele. A wale taleni. Ma lo faftai ngalua mo tatu e kalesia. E ala vi inga o le tua. Ia fa popo pele tua tau sanga stele Liki. Ia wale maftanga ma tua. Ia ai maisio tau singa o tato e kalesia. Ia, pau iona ias whanau maua ni nei aso. Alela ata atu pesere. Tūlai mai. Pai sau sa sa. Pesene mori alo whaanga o tato TV Samoa ia te o tu malava. O ro whailonga aso soifua. Pasa whanau. Ia, i te vai aso te nei, mane nei vai aso. Happy birthday to you. And here's to you. Sweeter, I was wrong, should have bought a bombita, but now she go. I don't know where she go. Me, I first spell it out so well. The other man, yes, I surely know that baby. Plenty town where the rose bush rise up. All your wicked them done, little arrow them. I better wise up or wake up. Ash to ash and dust unto the dust. She just big up her chest and go loco. Vamos a tequila, señorita bonita, I really need it now. I got no tengo dinero, camarero, say can we work it out?
fifi lava le loto malenganga e whailoa atu malu le tātou atunu. O lea ua mafuta mai le tō whaia le au whaamulia. Ia pore tō whirifo ia asinati. Ua lawiloa fo i Australia ma New Zealand. Ia mesi fo i le tātou Pasifika atoa ilana ia fo i tāleni. Ai mesi o sosoani o tātou tangata anu. Ia ma le Pasifika. Ia o le talainga ia le au whaamulia. Ia malu lava lea au gale. Ainga tātou bailu. Ia mesi fo i le peunga ile. Ia ainga sātu wala. Ainga wharangilangi. Ia, lo tenga fo i e whai e pō o whatitawan. Ma lora soi fu manuia. Ma lora soi fua lauri lei. Lo ftalenga ia pe whaingo fia fo le tā pātatananga. Ia te ore tō fine ne yaso. Whawhido e tu mananganga. Whawhitai o maua manoa. Tā te whasoai i lunga o tātou pokalame. Ia wafo whawhonga o tātou tunu. Whawhitai mawhitamai. Pamalo whawhitai lau whaunoanga no sunga tu la epa. Ia whangata wā tā ua poitata se e wārua i mai le tā le tā nuu i sāfuna i tua mua. Whangata au pa ia pepe mwhanene ia mai se le whetalainga le wā ulu. Ia ale ma ulu ia male malo si o tātou nuu wa ngalo tole ia taita ia si o tātou ia whainga olo o whawhea ngai ma si o tātou nuu i Samoa ne vai taini. Lera. Whawhitai o lea ua e whapai. Lea ua whawhonga rea tunu. Ala ata au mai ala ua fo. Ea se whawhonga rea tunu. Ta whawhitai sui e fo i whawhonga rea tunu. O ti ngā whitalinga ma whonga rea tunu. Nei mea tupu mai Samoa ma tūna ma pena. A se whaise suinga. Ia mina tu fia wala tunu ta whaso neas. Ia o nisi fo i tala e se mai. Ia i meolo tupu porkiki Samoa. Maro. La familia o le ma ua ia besides that can you mua ia le save o emba fai pule fo io le no New Zealand temi o sola o la wilo o ia nga luenga e fengai ma le malo ta to tunu ale wa avea o e pai ma state secretary o le Women's Association ia o le repeat up you say is fa mala malama me le vaenga le fa molea le familia mananga fa lalo ina ia o te tonu fo ilete o le a fiel vaenga le la sosoani ile South Pacific maise o tina ia mo tato tangata se ia mea sa fa manga fa mon mode Pamalo whawhitai mana ia tele le fsili. O le ngaruenga leo te iai nei tusa na mata mai le lua first full mana iwa ia ona ia la ngaruenga. Na whapera ia le wana o le ngaruenga nga le only 5 years. You're only supposed to hold a position for 5 years. Ai umane le limatausanga, ai mana na o le organization e sui le constitution o na mana na o te nofo o te mia pea le tofi lea o le state secretary o le whalapa tutonga lale nei. Whapitoa mo le mawhitanga atina. A le lotu pelepele ane i te tonu Australia atoa. Ai whapitoa fo ilalo tofi mo le stete lale nei o New South Wales. Ia ma le Australia Capital Territory o le meo le stete o lo iai ia le foi le capital Australia. So, o ngā luenga la atina nei, o i lātou nei, lātou te whengai ma le fundraising, e whasosoani la mo i lātou mina mira whasosoani. E pei la o ngā luenga ia wha charity work, charity organisation, charity ngā luenga, pa pēnā foi la ia le i tūpālea mina mia e le lotu, whatau mo i lātou o lo whawhia ngai. Wa me, na tira pia o Australia e te lela tunu. O se atunu, o se kontinenta te le tele. Ma e iai vaenga Australia e tele na fia i meo o a whainui o flooding. You're either having fires or flooding i te tonu Australia. So a mese lale o ngā tutonu o le kontinenta. E tele ina afiela i miene o le taifia masina leise timu. Pe alea na foi o la loi Melbourne ma lesi tu o Australia. Tele aila mea o mu e afia wa foi. It's a big forest. It's a country with a big forest, big land, vast, and also
the wildlife. Ia mana tua Australia e taua tele lana, you know, with the wildlife I nei. A mai se lava kangaroos ma mea o koala tu whapena. O le tele lau taimi. E a whene atu tupo ia tulanga ia pe, you know, Mother Nature. Tu so ngā ruenga ia e le whaia sesi e tutupu a I le whene ono o le tau. E a whene to tele la ia a inga matangata e a fia ai. A fia la. Ia mo me whangani wa to tele o la tala o tele pepero ali tūlai. I just found out a lot of people whangale I nei. E lewe mawhaina insure o lato whale. Ia po ta vale. Depends on where they're living. So ole ngā wenga la ale Presbyterian Women's Association. Ole sosoan tam whaila le e fundraise, e sosoani e lai tangata e mana mia le whene sosoani le pe o tātou whanga le tangata e o I lotu. Ia a whai pe, le tata mai whawhau yasu ia o tai Samoa. O a whai sosoani po whai ia pe au le alofo le, whai le alofo le au I o mena, le tate mana tua o le a whene o tauranga o le whainga le whalesa, pe whale lei ai mea le whalesa, ia o fwoi me o tauranga me, pea o le taimi Ioi. So, o mea na, leta te maasani mai ai mai Samoa yaso, te Samoa, o tā mafuta e poi Samoa. Ai, o ngā ruenga nei tu leipa, it's a lot wider. Sili atu le sosoani na tangata I te tonu Australia, e o fwoi sosoani e avi fafo. Na e fasili mai whanga le pe, o le ani sosoani o whai mo tangata Pasifika. So, ele I o se sosoani tangata Samoa, al te le I le sosoani le e maua I mo Vanuatu. Vanuatu, Solomon Island, ia ma Papua New Guinea, aulo iai fo lama le mata sosoani le ua whai whapitoa mo Kiribati. Ai, e me whai una o tala noa I le tūle na, pe ata o mai I lalo le Dorcas Social Services, because o le whenei o le la le na e whapitoa mo sosoani na I tangata Pasifika. O le a whenei O le si tūle e whai al mato matanga ruenga. Wai e sili atu leiva se lau a whele a whai o members. E tu sai te tongi whangale members o le e sili leiva tue titi ato le miliona. E te tongi I la tone o fie te tongi le membership whangale annual fee. Luas furma lima ta la le annual fee e te join I le whalapot patonga. And in addition to that, we also fundraise whangale if sosoani la mo anawatawi e ngā luanga ia missionary. O lesi tu maanosi o maua mai tupe. O I la tau ia wa maliliu. So if they have been working for the same purpose, mo le wharaptutonga nei mo le o lato soifuanga atua, e o I whare taimi maliliu ai, whatatia mai a lato wili their wills, a lato wili whana le lato estete. O lae maua mai ai, e se vaenga o lato esitete. E au mai mo le wharaputonga nei. So o isi sosoani e maua mai ai, e tai ono lima afe, tai fitu lima afe, tai lima lima afe, ia le au whai o sosoani nei. E au mai whapitoa lava, e maua mai lai wili nei a tangata nei wa maliliu. Ai sa lato langarongo ina ia le wharaputonga a le lotu perpuleane maftang whapitoa mutina. So te lele sosoani mo mai ai. Patai la pamulia. I want to take you back I le amakatanga mai o lotulanga. Lea. Ai ke loa o levanga e ngā lue I sosoani mo tangata mai masifo o tangata anu pafo. How did you get appointed to be Secretary of State of, Secretary? Lale mafonga nana na la ina fidia oe. E faima State Secretary o le PWA. Na mata, na whenei o amasi mato a ingana mato o le I le lotu, se ita o tupoi, o le lotu perpleane. Na whawheloa I aile o aula e se tasio tina sa asiasi mai le headquarter, a le whalaputonga le a le
Presbyterian Women's Association. Whawhilo ai mai ai ma whasilingi ai fo ilala o lo tangata, whatua mātou le 11 mātou lu mai Australia le, whatua, o au o tsa mai New Zealand. Ia, na whasil mai lea po ang ni ngā luenga na o ngalua i New Zealand. To e oso mai lo malana Tala. O lo isu wafa lea tūtelo ati ai. I think weren't you involved if I whainga malo al malo New Zealand? O ataloa mo whaatula iai, ioi, o la usau noanga sao. Yes, I was a member of parliament i le malo New Zealand, whainga malo New Zealand, o le matutaitai, o lo o avea nei ma sui palemio New Zealand le awhionga ia vavasa mana ia Winston Peters. O ausa iai portfolio se whapitoa la mo sosoani 8 mo atunu i whafo. Mai se lava la ia sosoani tau tupe ma 8 i a whene i atunu i o Pasifika. O isina o whaile o te rama amtawhai o isa iai. Pai mai loa se whamulmole o e ngā lua e se taimine whatoa le nei whatoa tau nu mai o le e tau ele i mawhana whana lei vai i le lau ele o Aboriginal e wha mai se o mātou le mau te mana mia lava se whaswani i se tangata o iaini ana tā leni le tūlea ia ma whaswani a mātou le running o le organisation. Whatulo iai. La fo mai ia whamatalanga se o whaitau mua iai, nei te ua oso ngā ioe atu taimi nei a wala tō te leilo whainga ruenga nei te mana mai ai. Ia nau mai ai lea, walau lea lea wa o te alu atu le lato one of their council meeting. Ola walu atu ngala le na mara ua mana to lai se o walu o te whanongo, just watch. Au te alatu was au ni mai le organisation e welcome mai a i lunga o le tofi lea. Ia matawa nawa I lava au le aso ale na e mana miela of Suswani to take over the role. Ia o la matanga na laina. No, te masalo se atonu la sila fia le atu on tangata. E au mai ala au wala whapea. E whaonga I foi ia so I loa mawalalo. If Suswani foi le organisation. And I've enjoyed it. I've enjoyed it ever since. Whaftai, lau whamulia, le whaeea, langa e o le whaeea fo I so tātou atunu. Ia wale o soifuanga lue, soifu tau tua. Ia tātou whawale man tātou tu lou lava, whiola mai, ia o ngā sāma o talavou, tātou fo I tupulanga. Ia lava lea o ina fo I man maftanga mātua, tau te mai whaf. Ia o loa me tau na whai. Amu ia tātou versus tupulanga na bai teimi nei. Ia o matua lea ngā whai, ia. Lea whamulia. Se whamatala po ani anawa tau, tiu te tau ave foi, bo I ngā luenga whaapitoa I lea po I vaenga, mane a nganga whaararo. O lo pengai mo e. E tele nau ia anawa tau ale mtanga luenga po le organisation, po wharapatonga. Memo mua o charity initiatives, tu sarale o ngā luenga whai Efsaswani e mo la tau mina mi Efsaswani so staimi po no fuanga ua mu po no fuanga foi ua whalanga ina I me o flat ia po le lolo vai at o le me sili loa tatala no whapea te whamanatu me e inga ngana ia sa masanin tatou tala noa ia sa wama vai olo iai foi la lona lua olo iai le la o le wharapotonga e whapitoa mo misionare I te tonu lava Australia la tau, e manatua le lei. O Samoa ata, ali Samoa la e totelo le tato atunua o I lotu. Ai o iasana o le I tapua ingo o le afonei o le, o tapua ingo lotu. O atunua le iai Australia. Not everyone go to church. O telefo tangata, e lau te le o lava so lato I loa. Pe mana poi pe whawhewhea o na o I whene I lotum tulanga pena I na waisi la fia lea te vai e tu lava I Amerika o lea tupu mai foi the United States I vao wha political le whai le vao le Democratic Party and the Republican o lo o mawai lava rai a tangata nei le o ini lotu a lo iai foi me la tau walato si la fia I lotu so matonga luenga la o le sina la le a mātou o le tamwhai a tiae I a lotu
I vaenga o Australia ia e mamau esem taulanga. Country region, le tele ai au kau poe ia ai tele nau whatoanga. Ai lei ni lotu o iai. O vaenga, tasina o vaenga longa lua le na o ngā luenga le pirapi wai, o vaenga longa toru. O a mato soani mo misionare ia o I fafo. E pei o atunu, ai maisa lava atunu o Afrika. So e peila e Nigeria o Morocco, o tunu uma ia o e awhaniolo o mau o mai aile sawa ino tangata Kerisiano. I o atunu una o lo iai ia missionary. Ma o ina foi lalo ave ele soani e whalapaptonga nei le o tupe soani le tutongi ino missionary o lo o lo base I atunu ia I fafu. Ia o isi tupe ave whaanga whatau ai ia resource material, e peila o meo tuspa ia. E whaatupe ai whangale ia tuspa ia e ave e tufa I tangata o lo lato fia loa ina ia le Kerisiano. O lesi li tu le mela le o tuspa ia. You know, it's all right for you and me and find whaitau le tusi pa ia le ngana Samoa. And whaitau ina le ngana Palangi. A watunu ia whawha ia manatua. They don't speak English, all of them. And o lesi na vaenga abia le wha mato tupe e whaonga. O le wha li wina o le tuspa ia. I ngā ngana la ia la tōwia ia tunu uia Afrika. Oro iai whaia mato soani, you won't believe this, but, we also send support I whangale missionary I Philippines. And you'll think that Philippines is a very Catholic, strong Catholic country. Yeah. Ao iai lava vaenga I Filipina, whangale le o e ro mana o mia iai le o oti iai o le tala le Christian. So that's the other support that we provide. E avila le mo atunu Filipina. O isi atunu o ina le South America. I peila o Brazil. Yeah. Of o Peru. Ma Chile. I should say it properly, Chile. I atunu una lea e avati ia matu soani. Ma olo matu whatupe ina nisio missionary. E olo ngā rue. Ia tunula ia whawhai overseas mission. So o mai la ia lea le tūlanga lea o le sila la leo mata o ita o le tokas. O le tokas la. Ia ne te ua, na ua ta mai le tokas ia te au whapesi no whesili le ia te ua. Le winga o na whala o le nā lala. O tele masani whangale o talinga le whalongo. O le sa le kwa I o da tu o le ngo. Yeah. Le faina. E au ngā tele facility because I didn't know it. O tele iloanga fo ia uia. Ai le o te le tau mai le la le o le tokas o facility tele e mai o le tokas. O le ingoa o lo maua I le tuspa ia. I le tusi al ngā luenga. Mata upo e iwa. O lona whai upo e toru sifurma le walu. O lo iaira le tala le teine ia Tabitha. Na whai nei nga lua la le teine I le neita mai tai. Posa tina foi. E whasoani e sui ia pe a whai nei la whai rengo me le nit. Ia me o lava mo tangata matativa po tangata whangale wanu nofo ia wale le isingi o la tawa inga. Ile na vaenga lalang. Ia mana tua vaenga lalang I lea. La wai lalo nei ile aile o Jopa. La wai lalo nei o Tel Aviv. Ile motulea I Israelu. Isa vaenga o Israel. O lanta malulu I lato peia o le wasila fia le malu le atunu. O le taimi o ta malulu. It's really cold over there. It's very, very cold. So le ngadwenga lale na nitina sa ia whaia. O le nofo masui and produce ia me o lava mo tangata lato ia tau homeless tangata homeless I Australia ma le United States o le mafuanga la na laina ta wale nei la o le wharaputonga le tokas ona o le la le lato te fundraise whapitoa lava more homeless people
for the homeless people I Australia. Whapena foi lātou ia disability. Me o tamaiti ia po tangata, po le malu le atunu. That have disability le ave whapitoa I nofoanga o lo o whapitoa lava mo I lātou o lo iai. What's the whasa mo for disability? O la sa whasa mo ma le lei mo le mo I lātou ia le lava le malosi le o ato atoa. Le o ato atoa. Malosi le tini. Ia. Ko le So, malosi vele le maumea. Ko se yeah. lunga malosi Yeah. na tamau Ana ai. malosi. Tamau ainga. Reo Ai lava vai le tamau tamau ai. ainga. Yeah. Le nā whaftai. So, ina la wa iai I nei Australia. Olo iai se whale mai. Sa whatu peina le rotu pele pele ane. Whapitoa lava la mo nai tamaiti ia na whananau mai. Ai le o, they have disability needs. Ia pe le o lava fo le lato malosi e o ai whaingaluenga pe o ma au E le lava o lato malosi whaingaluenga I ngā wenga nga. So, wa awe lai o lato mātua, tu ai I whale mai ia, ono ai e ua mumusu vanga le, it's too much of a burden mo lato. Ono whangala na e alu ia ele fsoswania le tokas. Lea la ua, justo o lea ua whaanga yoye le la lea a le Presbyterian Women's Association. Ia le ngā ruenga sa whaia le tinale ingo ia tokas, ia po Tabitha. Tokas olo nai ngoa wha eleni nga, wao Greek. I a whainei le upu whapa langi o le ingoa le atunu. Ia, no taola mai ara taito ta whalongo o whono le atunu le o le atu eleni. Le atu eleni. So, olo na ingoa wha. Ia. Olo na ingoa la le nā o tokas na wha ingoa ai e tangata eleni. Sa lato ngalulua I le a aile o jopa. I leader. Ia. O li tia le lau no whamasu I le tuspa I o le ingoa le ai o li tia. Ia. O le tauna wha a krika rātou leader. O ngā wenga la le tokas le wa whai. E fsosoani tangata ia homeless. E whai fo ia mātou polo karamea. Mai se ata mi whangale o le aso maleu. Ia wale sa au ni mo le aso maliu tātou. Aso maliu ma me o aso whailonga ina. Ai mai se lava kilisimas. Nai tangata la ia homeless. Le aini a inga. Ia mo te o ave iai ia parcels, Christmas parcels. E ave iai mo lātou. I te tono nā parcels, olo iai ia mea alofa whapitoa fo il kulisimasi. You're giving them the feeling, you're making them being part of the Christian beliefs. I le kulisimasi, ia matau iai le tala o ia Yesu Kariso, malona whanau mai, ia o le Emmanuelu. What is the meaning? Because o te tele lātou ele silafia, le upo le Emmanuel. So it's our opportunity to then reach out to them, share the gospel of Jesus mo lato. Ma avela iai ia suswania Elena o tamu whatanga ave iai tu le. E ave fo iai ma meo lava. So o le totelo members la ale Dorcas community standing committee. E afo ni o le lato ngā wenga le whaitau sanga atua. E nit. So la te la fa mo le nit. La te o le afo ni ngālu e o whaingala le nā o mea pe o blankets o lava o pinis I mol malulu me whapena. E whai ele la le nei. Ona a mai lea tu whatas. Ona matu o lea ave mo tu whai I le malu lea tunu lea a lea o whale mai. Ia o la to no fo I lunga a wala. And we normally have coffees with them. Mawa sina vai ngoi la to ya mo whai ai o mai tato o I le cafe lea tato I nuet tato ti ya na vai le muli uma mai ya ma ua masimato convenient matu o lea whai e mato coffee. And it's a good opportunity e whangale tala noa iai nei tangata. Why, how come you're in this position? I say, o le mea e a whenei e malie. O le tele o nisin matu tala noa iai. They came from really well-off families. Yeah, e a whenei manuia o lato ainga.
Ai, wo, o le tūlanga lea na e lato. O le situra, o le inu ava. Ma losi le inu ava. O le situlanga o le awhainei o meo drugs. Tele nau le ula i te paa whasaina. Ia mai se, mana tua o leo na umasani mai o mai New Zealand. Ia whainei le ila unga wenga sa ia i le vainga o whainei o whalpuipuim tu lang whapena. Ia wata masani mai le mafuanga e na o isi o tatu tangata i tono whalpuipui. Ona o whala awia matua whasaina o le methamphetamine, mali, heroin, cocaine, and all that kind of stuff. So, te ia o le talanoanga i tūlanga ia. Mo te mala mai, these people came from well-off family, and it's really sad to see them in that position. But at the same time, I've got the opportunity to be able to be part of a group if it's soani. So we give them little booklets, stories, different stories from the Bible. Give it to them. Mai se lavala ia tala ia Yesu, le whenga inga foam tūlanga whapena. E ila le taimi mautitoe o atu e fo e watu ni mea alofa ia po ni sosoani. Ia mato inu fo isi mako kofi. Ia e vaila le sau o le whamtalanga I mea na latu whaitaua. I hand out tinga matu o via iai. And it generates the communication. E pei o e maa o whangare ta I Samoa a te waai atu. Wo I fo ia se nisi mai li taile ai o I tai whaia lato maumanga. Ia tate wala awa, tate matna tuolo te tamau wala au. Ole la tofa, A fia mai o lea wa whai se iputi ia po se maruta au ia so ia. Au tai Samoa. So, we don't do that here. Tu laipa. Le se mea le whapena ia leolanga apaparangi I Australia, po New Zealand. But o organisation o po la la nei, o lo lato whatinoina, in a different way. But it's also good. And I say, it makes me feel good o leo te whaia se ngā wenga whapea. E whesosoani ai e ui ein whapea e leo tatu tangata Samoa. But it doesn't matter tangata uma, whana uma lea tua. So, ole Christian education. Is that considered as a Christian education? Pa fele tule ta wa onga ele. Pa ma fa. Not only Christian, but pio no mela English. Is that something ole social ele organization? Le familia mga fa. Ma le whaptai. O te lea I atu I le tūlanga leo o ngā whanumera, English, mathematics, science, geography, mamatau puia o whenea o ina secondary schools po normal schools ale malo. Yeah. O le Christian education, o whapitoa lava moa o ngā whakeusiano. Whakeusiano. E le whapela na o tamaiti e whai anga iai I le awhenei le matawhaioi lea a le Christian education. E whapena foi ona AVF sa sane peila o le whataitainga. O lo iai se tina masona li'i. E malanga whangare, they go on a big ute. Well, not a big ute. E o le I lo la sa. E ola ma ave resources nei me o tusi whaitau a tamaiti o isi me whatamu tangata matua that have never been to church all their life. They never heard of it. So they ia whenei ave la iai ia me o tusi tusinga ia whakerisiano. Na ola ia le e amata whanga le pe ia waso ia le taunu atu fo i le lotu mana amatanga o le kalesia lotu I Samoa. Tūlei. E o ma ave iai ma whai ia te o iai le wingo le tatalo, le ale whainga le tatalo me tūlanga whapena. O mātou o le la le Presbyterian Women's Association. Whatu peina le tongi no le penisini e anu le a whaine le tāwale ale. A le a whaine a si ungadi I le e o e tālai. Ia, o lo no lua, o le sosoane tutongi ia me materials ia whaonga. Mo le a whaine mo le a oaina ia po le share for it to those people. Ai o whaila drama.
they do drama presentation in tātou Samoa, o le aso Kilisimasi o whai tala o le Kilisimasi a o te whiaru, o ai le whiaru matamatai. So it's the same thing here. E whenei e whai ala drama, ia na ola ia le present the story, a le tala ia Tavita, o le tala ia Solomona, ia po le tala, po ala tala o Kilis, o le tuspaia e whai. So they present it to these people out in the middle of nowhere. Langa e manatua a taule le a whainele ia Australia so le o tate fiu whamai a ta whati o whela ia le family a whamai oh it's just around the corner oi a tate oso atu ta vale o talo so o ka le mamau le me tate aru ia around the corner le a Australia so I suppose it's the same in the United States a long distance a whamai la so it's only around the corner 5 minutes drive so or to langala na the Christian education. But in addition to that, in addition to langalia, if I for meu global recording, much of society na le group la te recording na tala ilunga, online recording about Jesus, and also sometimes songs, gospel songs with the gospel stories. Ma te whaia na awela iele e awe ia tunu ia i whawholo o lato fia iloa atili le tala le kariso Yesu ia po le awhiong pa ia fo ia le atua. So we do some of those. There's a lot, quite a lot. I'm nowhere near halfway whamatalaino o anawatau a le Christian education ia po le tokas po isi na le Presbyterian Women's Association. So Tai le a familia. Langa o tato taimi, a se tapa se e ma se tuli atu loa le fasili le organization. E se whamoa, e se fesoasoani i o tato tangata na oli Samoa Pasifika, ngā ruenga wha bai taimi. E whaina na e tau noa, i ai wha mole, leo whamuria petala i lewae. Malo o wheneo o le tūlanga lea e sili ona I find it quite sad. Whangat o te fia tele. Don't get me wrong. I'm so glad whangat o le maua vanua o tātou tangata mai Samoa, Tonga, Vanuatu, Kiribati, Matunu, ese ia. O ro maua vanua ia o mai whangawenga I whafo ia tunu ne pia o Saliamani sila. A wala le whangale le atina ino a inga back to in the islands, ele yailas, ele o yaisa so tanga o le organization lea o tinga ruai fa state secretary. Male tu lea, but I do it alone. O te whaia a lefta swani na waia ono leo te loa, I know where they are. And whaia ona o walo, o te alu sua po whea o whengi o api ai, te aru se o whea o api ai. O whea fo I mea ia whainga ruengai. O ani o mi o lato mana mia. Eila sasana o walo le lotu. In the middle of August. O te kuso le middle na le winter I nei. O matua tau malu lua. O te alua te le lotu. O no fo I sinei tina mai Vanuatu. It was really cold morning. Le ai se ofu mawhanawhana, na le ofu a whanga le mumu mai Vanuatu, le ofu sineti na. O whatali la ia le se umere roto o walu lo fasili ais. O whea, are you from Papua New Guinea? O FMA, I'm from Vanuatu. O inana mo wale avano, o fasili lo iai. O whea e api ai. O whea te whainga wenga ai, a tau mai o le strawberry farms, about 20 minutes drive mai le mele te no fuai. O sa tala e tena malili. Ai whenei mata muli ma whapene mai lana vai o whasa tala. O tanga tu lava av ese le jacket ngai no ofo tuai le naso sa. There was something. O te langona ina whanga le mawhatia. O mawhatia whanga le lo. I lo ua lofa I le neiti na tingale malulu le aini ona ofu mawhanwhana. Ai ad watu lava le lotu. That's where I start my work from. Pei on le meana o mato nofe la loi I Central Coast. Sa iai nei tangata mai Vanuatu fo. E tele ana tangata Vanuatu.
E o mai e whenge ngā lua I whatoanga o a whenei o whala au me whapena. So we pick them up on a Saturday from their places. Ia ula masia o watari. Mātou o piki apu I sa, lasto nai mātou o ave whatawhau. Ia malesi mea o inana mātou mo tino ai, e le lava lato ofu ma whanawhana o tau malulu. So, e whanei e malulu, ai mai se lava la ilunga nei amidele mele mata I aitu leipa. This is the highest point I Ausitalia from the sea to the top. So this is so it's the most cold, kuso I nei matua sila tula malulu I le stete atora nei o Queensland ma New South Wales, ma isi stete o Australia. Ona e whai ase ma walunga ole. So when I saw that, ofisili la ia le istina po whenno whai. O sau le whale le aso nā atu leipa. Ua pek uma ia meo balankeke and meo of mafan whana mo jacket whangale ele whangaina. And the ones I can, o walu loma moli ai le ato. I ato moli ai. Watei la le tina. O ina foi, na ofisili sili ai. E te lo o whea o iai tangata Samoa. O lo whainga wenga I no whanga ia whaamaiten. A whamailan tala. O la iai tangata Samoa te le loko whenno whai. A o la o walunga I le shopping centre I le si weekend. O te latu o vai o tala no o whaalonga o talingo tala no ai le ngana Samoa. O latu lo whasili lo iai. O tau ia to tia mai ngā due I ngā wenga ia whaafaitan. A tari mai I hoi. So talo o whea la le mea le tau te whaamautu ai. Tau mai lo man mera fa mai tu ai nai Samoa. O la tu la piki ina le tamato. Ile si fo ai nei tala tu so atu mato ine amite. Pasakala ia o te fia watu te fia siasia. Ia mtatu tala no. Po ani mea e fai e no so ani atu. Ia te o to iai nei. So o ina la ia no o involve. A le mea na sili ai no o whanoa noa. Tu leipa. Tu ai ala ia tato tangata Samoa. Le leita le mea lani no whai. Lana sa ma whenua I mai whene me le awhionga ia tuatanga loa, Joe, Annandale. Yeah. No, I nei. No ma wai la ira whamtalanga o ia na lea na te whesotai ma I lato o lo Vaaya ia kon kalate la ia. Some of these contracts they're fai mo tatu tangata Samoa. So I'm really glad to say, I can say that they're at a good place here at Armidale. Ia tatu tangata Samoa. Laile leile no whangala no whai. Na tangata Vanuatu. E tai yaso ma vai yaso e a whenei run out of water, hot water and cold water. Ai whewhewe, a whemai a whai atu I le company will run out of water. I felt my tau manto vai my shopping center. I got so angry when I heard that. I was real because it's not right. Water, cold or hot are basic needs and they must be provided. Yeah. O inala o tu ai ngaf so ni na le la mana mia ma e tau ana mana mai malo po fa pe fair live ai ngonai tangata nei pe au mai. You know, do they follow the contract? And how many of them are actually being treated as second class? You know, o mai ata ita lo ita whangale I lo whalonga ia tala whape. O la ofisiri la le whamulia. O te lo le I whawhita au le whengai fo I ma. Le tangata nei. A o iei tangata fo I tai pe I tangata e contact. Iei e whaimwha ururunga o lato o atu tono o le malo Australia ona ngā runga whapaitangi e tangata whapena so tae e la tomole pe la lau fitalenga leo whamuria leo ia lau whawhaingo fia ia te oe ai pe e nisi e so tae e la top ai mai se maranga whaolalo whaumatilo ta pokalame O whenu o le tala nei Vanuatu ia o lo iei tangata they call them chief ai oni lato chiefs mai Vanuatu e o mai no mai la ia le vai I lato but o tu ainga tangata whangale e le o mai with awareness the basic requirements mo I lato ina nofo ia tunu nei so ia te awala ia
A whai o mai tangata whaapea pe au mai e mālo i a tangata whaapea i no whanga ese nei. Te tau ona lato tam whai e tau mai i the contact o i lato tangata o a lato sui. E mwhai ona whaafso o tai. Ina i ma whai e lana maofso soan because o tele no fialu a whanei o te ngiele company a tangata Vanuatu. Awa watala sanga mai lato whamai a walu nei o te awhanei o te, to tell them off. E a fia i lato e sendai no lato I Vanuatu leto e au mai i Avanoa ia a. O le mea la tauna whai, e te tauna au mai e le malo Vanuatu, Papua New Guinea, mai si atunu. Ia ni contact whangare mo tangata la le ia iau. Leo te nofo I nei. That I can contact them fast o ta ia mo whai saoa iai. You need to do something about this A, B, C, and D. Ina I o mai la ia leo la tu tangata. O mai o la e no nofo I no whanga e pei o na tustusia I lungo o kon karate. Ai leo le saini, SMS saini lungo o le contract. Ai esa ia no whanga ave no nofo ai. Tai vai aso ele mawhaina tae ele na tangata tu low fo ile ngana. Ona wa umale le whangele tane vai. And they wouldn't put more water into the tank of water for the workers. So I was furious. I was sorry. It's okay. It doesn't have to be Samoa. You don't have to help them because they live up there na tangata Samoa tawana ona langona le la whangele mawhatia I tulanga whapea. But if those were my Samoan people, I'll be so annoyed. O tulanga ia ta Samoa lai le neile no whanga tatu tanga Samoa le la te piki tamato runga nei. But these other ones, the Vanuatu, Male Solomon Islands, and Papua New Guinea, ele o le leile whainga lato contract I nei. And you can't stand by whangale and not do something. You feel like you're obligated to do something. So, Whaftai lau whamulio lewa e whasoa, I le whafonga fo le atanu. Whaftai whi lau ngā ruenga, o le nganga alofa fo I le mamalu, le ngata o Samoa, o le Pasifika I amso tangata, langa o tangata na whai le tua. Ia, whai ue ngā ruenga le tua, a le nganga whaftai o le whatua, ia, ona o lea ua e whasoa ni aso le whafonga le tato, ua sui e fo le whaalonga le atanu, ia, ua peang so ki ngā wikaringa o le ngu, ki ngā whafonga le atanu, ia e whapolitiki, ai mana ia lau whasoa. Ia vise me muri sti whasoa, ai no whamawai, mai lea ili malo le tātou atanu, ia ai, mana ngā whaalalo, e whamungia. Lei whaftai, nā sina lu I tau e watu, mo le mamalu o tangata Samoa lo no nofo I nei I Australia. It doesn't matter po Fair State, po Queensland, po New South Wales, po Melbourne, whatever. So se mea I tonu Australia. Na tata o ese mai ma Samoa, tata o I New Zealand. O le o whapea, o le atunu e su ai le manuia, mo tatu tangata. Yeah. Tatu o leo, so some of us have done well in New Zealand, but some of us, still a long way to go. Ia lea la mo sifi mai isi mai New Zealand o mai nei Australia. Wa leva na ia nisi nei Australia, but not many of them own their own homes. And I'm not saying you need a flash castle or a mansion or something like that, but a humble home. Se fale ta wa lo wa fale misi o wa ing. A ta vai tu nei o sio ima. But where they're staying, they're still renting. So, o la ulu I taula mo le malu le tatu atu no I nei Australia. If I think about the future, whangali mo oi masi o ai, e te mana o ia, e te whapea ia le mei mai lea address, me lea address, pea umale la whangai le rento I le no whanga o lo no whai. But start thinking, na tata o ese mai o su manuia. Whai le manuia na wawatu le atua le avanoa malanga mai ai New Zealand Australia. And I want them to really do better. I want our people, I think ma whai o tātou tangata ona whanei ona pātau o lātou lava whane. O tera whai atu papea, all of them a whanei
having, are renting or whatever. But it's very small percentage of them are. I'm in one of that small percentage, have got their own homes. I to tele no lato o lo matango whianga wenga te le te tongi. And they're not thinking of stabilizing lo lato o lai tono atu no mai fafu. So, o se lui taula le na o lo o iai lo manatu. E a whaine e whamalosi ai o tatou tangata. Look outside the square. Awale so ona nofo a. I tam whai whianga le, to improve. Ma tam whai e achieve le, a whanele pongai nā laino o tatou o ese mai ma Samoa. Ia po o New Zealand foi mo Australia. O la ului tau le nā. Ia, so masalo wa nawa nā, tala le nei, polo kalam. Ai whamalo whaftai mo le awanoa. Whaftai tere lawa mo le nei awanoa tā ua tu le ipa o tatala noa. Tele mta polo mawa I nei. E le polo kiki uma fo ina matau. Pa e a ngā tele mo le tata watunu. Ma le malu lo tata watunu olo. Ia se manatu e malanga ese mai ma Samoa. E tam whai e, to improve their own developments and things like that. Talosia e alofa le atu fo ai nisi awanoa. Whape nei mwhai ona tā tala noa pea. Ina ia sosoani le tāpenanga mai o tātou tangata. Ia poro o nisi fo i o toi mawhawhau o toi foi. I Samoa ma whenei ma uma pe retire I Samoa. O tu umana e te tau ana au ngā tātou te tala noa iai. A sa oewa, tele nau le ngasu lau whapalo kiki lea ma wailo tātou atunu I Samoa. Pa ole mea o te talo. Ia, lofa le atua. Lofa le atua ma sosoani. I ma whauwhau. To the hearts and minds of our leaders back in Samoa. Ina ia manatua lo tātou whaavai. Manga lue mo le mamalu nau tele. Aile o le mamalu na o ia lava. Not to be selfish about their own achievements. Ia o se tala nāli nei taimi whaftai tele a tono mo le tfoia lofa mo lau sunga tu leipa. Manu ia tele lo whawhiangai ai fo ma le nei polo kalame I ina San Diego. Ia, mai o te awa lofa tele atu fo I le mamalu o si tata watunu. O mawale awanua e whaafonga mai ai. A whai o iai se upu ua se po sa tala fo I was ona lafo. Ia, malu ave fale. Malu ave fale. Ia, maua whaamangalo mai le au auna. Ona paula wa lea e tam whai e tala noa atua ia auto maua ia le manuia mai le atua. Ia ai ola fo le nei au auna. Whaftai te le lava. Haftai o lewa e talai lea whamulia o whafonga fo le atunu. Ua e whasoa ua e momoli mai lau o le fo ua talinga fi whalongo foi. E whalongo longo atu o le atunu uma. Ia ona o le whasoa le nei aso pe anu whai atu lewa. Sui foi a whai ba ese foi lo pepe nei fiafi ta whasoa. Se sui ai le whafonga le atunu. Aore mafuta mai ma le sosoani mai fo tātou pokala mi whaftai tani mana o le wala watu tātou whasoa. No taimi tāua o no tātou pokala me nei. A te tono I lema whauna whaangalo fo I langa e whasoa e tāua mo le tātou atunu. Lewa e momoli mai le atunu. Ia e toi whawhangu inisi a mesa walum whanau. O lo sona whaile o langa mar soifua. Ia e te tono nu ese. Whaftai lava le au whamulia tātou toi whilo ai foi. Te whaumata whasoanga no tātou teimi. A ia manuia lava fo whango tō neva yaso. Ia te au tō whine. A lofa atu le. Tō ina foi ma le no whaalo. A tātou toi whasoa foi. A lofa atu mo oe. Manuia tele le neva yaso. Soifua mai manuia whaaftai. Soifua mai manuia. Is cooking.
Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Ia, ole manatu le pai unga nao tātou pokalame. Le angau pasi umere kiti. Ia whaftai fo i whasoa mai ale to whai ale au whamulia. Ia po le tua fine fo ia asanati. I nana whasoa, tautua mo le tātou atanu. Ai pe ona talai le au whamulia ai fo sina tala ua tau le longo maria fo i lau whafonga. Ia marua vei whale o tō pinangalo. Pa mangalo ro nanga nei fo iaso. Tonu tātou pilo ai, i te bāsi pō, i le alofa o le tua. To e whamani atu asu whanau i la tō lo whamanatu asu soifua, e maisi a se uta mawha le anganga, e sunga ia makirisa portano, sunga tuina, o le aso, o nona asu soifua, whamanatu anona asu, e a toa e le pisi putau sanga o lona soifuanga. Ia, sa mola watu nupele tātou pilo ai le bai asu pō, ia i le alofa o le tua wha soifua ia.